of Amos College. Chagamo ahamuzano gw'akamaririzo kandi ogwareebwa abantu bingi aha kishaayi eky'abatabeekanisa Riria Town College erizooba. Amos College yakora nka buriijo yasinga bukedya Comprehensive Marubusha gore yateebwa omuzaano otiimu John Bryan nikwe kusingura ekikopo eky'omurundi ogw'okubanza. Bukedya Comprehensive yagezaho kukoresa amaani omu kicweka kya kabiri okuteeba gore yatwinganise kwonka byayanga nikwe kuremwa kuhika aha kirooto kyabo ky'okusingura ekikopo eki omurundi gw'okubanza n'obu nibo baine eky'amashomero aga East Africa ekya FIASA. St Mary's Kitende abaine ekikopo eki emirundi mingi kandi abashohozibwe Amos omu semi-finals basinga Kyadondo SS okutwara omudaaro gwa bronze. Rero Bukedya Comprehensive yaheebwa ogwa silver kandi ba champions aba Amos baheebwa ekikopo Rugugoma hamwe n'emidaaro ya gold ebyabakwasibwa Kamishona ow'ebyemizaano Reverend Canon Dr. Duncan Zimugumya ahagati y'okushemererwa. Abazaani abakozire gye okusinga abandi baheebwa ebiconco kandi tiimu eziina ezirimu Amos College, Bukedya Comprehensive, St Mary's Kitende na Kyadondo SS zarabaho kujwekera Uganda omu za East Africa yoona eziri kwija kuba Morogoro omuri Tanzania omwezi gwa 8.